Christine, doing micro gardening, and this is akatamba kana ka Christine Narugama warwira oburwire bwa stroke kandi kwihemya kene nyuma embera ye n'emiturire ye ekahinduka bwa nyuma yo kurwara. So we even have some animals that we are keeping here. We have our rabbits here. These rabbits give us a lot of good fertilizer for our vegetables. Narugama yija hambuga zetu za TV West okushaba abanyambabazi kumwirukangira katunga sente okugura embazi eyari kugira ngo omumarwara ga government termo kandi negura sente nyingi obwo najimira buri izoba. Stroke akantera. Oha. Stroke akantera. Memory akagenda. Ogu tarukushobora je kandi no kuhandika nahandika bityo Challenge. Challenge. Talk. Memory akagenda. You don't remember anything? Tine kyokwijuka nakyo. Sparings. Wow. Nagebuka kweba. Narugama aine degree ombyobuhingi n'oburiisa kuruga hitendekere rya Makerere University kandi ogwabire yashikira hidara eryo kutambura omu mahanga arikugenda nashomesa abantu aha by'obuhingi n'oburiisa aho yatungira gandi mabaruha gatari gamwe na gamwe. For years, embassy. Gura. Friends. Gura. Uncle. Gura. Feda. Embassy. Ogu nashaba abanyambabazi kumuhwera okutunga sente okugura embazi yo kubasa kumuyamba akakiza amagara ge. Bandi siniteriyo. Ahirwaro. Obeno raguruze haru ifaro. Sembaze ya stroke ateriyo. Bakaba bagikwandikire ngo jugure. Jigura. Friends. Owakwenda kuhwera Christine Narugama nobasa kurabira ahasimu noti 78382 noti 511 eryo mu mazina ge gasha kwa Susan Charsima.